mwongeye kwirirwa amahoro abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Iyi ni Kabara TV 1 nge mugiye kubana nitwa Nkomezi James. Amakuru ya none tariki 12 z'ukwezi kwa 11 2025 turahera mu turere tw'umurenge. Niturangiza turambuka tugere muri Nord Kivu dusoreze muri territoire ya Uvira. Mu karere rero ka Minembwe agace ka Rwitsankuku kari kamaze igihe kirekire gafatwa nk'indiri ya Wazalendo na FARDC ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero hakaba hatangaza amahoro nyuma yaho MRDP twirwanaho ikoza akazi gakomeye ikirukana adui wari uhari. Kuri ubu rero ibintu bikaba byifashe neza cyane. Amakuru yizewe agira kuri Kabara TV 1 yemeza ko ubu Rwitsankuku yagarutse mu buzima busanzwe nyuma yuko MRDP twirwanaho yakuyemo burundu ingabo z'abarundi FARDC ndetse n'abitwaga Wazalendo bari barahungabanyije umutekano wako gace igihe kitari gito. Ubabungeri bakaba bari kugezayo inka zabo mu mutekano uhagije barindiwe n'abasore batwirwaneho. Umuturage utashatse ko izina rye rimenyekana, umwe mu borozi wo muri ako gace yagize ati kari karahindutse akarere k'indiri y'umwanzi yo guteguriramo ibitero, ariko ubu turishimye kuko abana bacu baragira guhera mu gitondo bakagaruka nimugoroba batikanga. Tunashimira cyane abasirikare batwirwanaho kubwo gukomeza kudushakira amahoro n'umutekano. Uwo n'umuturage rero wo mu karere ka Minembwe. Irembo rero rya Rugezi naryo rikaba ririmo ituze ryinshi. Mwibuke ko igihe kirekire gishize irembo rya Rugezi ryari rizwi nk'inzira nyamukuru y'imitwe ya Mayimayi zahoraga zitera aka karere ka Minembwe. Ubuho ibintu byarahindutse, Rugezi yabaye irembo ry'amahoro. Kuva MRDP twirwaneho yahakora operation akomeye ikambura umwanzi wa Rugezi ibirindiro byose ikabisenya ikanamwigiza kure. Muri ako gace kugeza uyu munsi nta gitero congeye kuhagaragara. Ubu hakaba hari amahoro asesuye ndetse hakaba abungeri nabo baraguye akarere ko kuragiriramo. Gihe mu myaka yashize nta wari ukihagera ngo akandagiza ikirenge cyangwa se abe yahageza inka. Ngayo rero aya Rugezi. Mwibuke ko kandi irembo rya Gahwera naryo ryari maze igihe riri mu bihe bikomeye by'ibitero byinshi byibasiye irembo rya Gahwera, ndetse irembo rya Gahwera rikaba rigaragara mu marembo yakunze guhungabanywa cyangwa se yagiye agabwaho ibitero bya hato na hato umwanzi wabagaturutse mu cyo bya za Mibunda. Ubu amakuru rero aturukayo yemeza ko nta gitero congeye kuhagaragara, nta nigerutse, ndetse yewe amadubu ari bo basirikare b'akarere barinda abaturage bahacunze neza. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko hari umutekano uhagije ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwatangiye gusubira mu buryo. Andi makuru rero mashagira kuri Kabara TV 1 aravuga ko Colonel Mufoko yasubijwe mu birindiro bye nyuma y'imisi 3 yaramaze afungiye mu mujyi wa Uvira. Uko bitangazwa n'Umurage TV dukesha amakuru, aravuga ko Colonel Mufoko yari yafashwe mu rwego rw'iperereza nyuma aza kurekurwa ku itegeko ryaturutse i Kinshasa. Twibutse ko yari yafashwe na Wazalendo iyobowe na Musema, aho bavugaga ko basanze akorana na AFC M23 twirwaneho. Colonel Mufoko rero uzwi nk'umwe mu bagaragara mu bikorwa by'ubuzalendo n'urugamba rwo kurengera abaturage bo mu bwoko bw'abapfurero, ubu yamaze gusubizwa aho yari asanzwe akorera imirimo ye ya gisirikare mu gace ka Gitoga n'Amasango. Amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zigaragaza Colonel Mufoko ari kumwe n'abandi bagabo batatu bari mu maboko ya FARDC zafotowe ubwo yari Remera atarajyanwa Uvira. Aya makuru rero tukaba dukomeza kuyabakurikiranira hafi. Reka tuvuge ku nkuru ya Jimmy waguye muri operation iherutse mu Rwitsankuku. Inkuru y'ubutwari ya Fande Lieutenant Colonel Serugaba William ikomeje kuvugwa nk'urugero rw'umuyobozi utajya inyuma mu kurengera abaturage b'abanyamurenge. Amakuru yizewe dukesha mu Kirambi TV 1 ubwo yagiranaga ikiganiro nawe ahari ejo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2025. Numwe mu bari bayoboye urugamba ku ruhande rwa twirwaneho mu mirwano yabereye mu Rwitsankuku. Yemeza ko mbere rero yuko haba imirwano ikaze muri ako gace, umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Wazalendo witwa Jimmy wari wungirije uwitwa General Gakobanya yaramaze igihe avugana kuri telefone na Lieutenant Colonel Serugaba William wa MRDP twirwaneho. Mu kiganiro cyabo cabaye mbere y'intambara, Lieutenant Colonel William Serugaba yabwiye Jimmy mu magambo yuje ubwitonzi ati niba koko mu Rwanda ntimukwiye kurwana n'abaturage, rwana n'abasirikare, ariko mureka abaturage bajye mu masoko
guhaha ibyankenerwa cyangwa se iby'ibanze, kubabuza inzira, kubahohotera no kubafungira inzira si byiza kuko ni uguhemuka. Ariko ngo Jimmy wo mu bwoko bw'abanyintuwe yahise amwihimuraho mu magambo akomeye aravuga ati oya, ibyo ntibishoboka, umugambi ni wa wundi ni uwo kubasubiza iwanyu muri Ethiopia ndetse na Misiri kuko mwebwe ntimuri abanyekongo. Ibi byaje kubabaza Lieutenant Colonel William maze amwihamagarira mu ijwi ry'umusirikare w'intwari aramubwira ati ukenyere kigabo rero duhangane kuko twebwe abanyamurenge ntabwo tuzapfa urupfu mwebwe ndetse na leta ya Kinshasa mushaka ko dupfa. Nyuma y'ayo magambo akomeye bari bamaze iminsi bagirana, imirwano ikomeye yahise yubura. Amakuru avuga ko mu gihe MRDP twirwanaho yarwanaga n'iryo huriro rya FARDC na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, byarangiye umutwe wa twirwaneho ubatsinze bikomeye, ushyira hasi ibirindiro byabo unabakura muri Rwitsankuku. Kuri ubu ikaba ari defense ya MRDP twirwaneho. Mu basize ubuzima muri iyo mirwano harimo na Jimmy uwo wari warashatse gusubiza abaturage iwabo muri Ethiopia. Uyu nkuru ye iribukirwa nk'urugero rw'uko amagambo y'urwango n'irondabwoko ntaho byigeze byubaka igihugu, ahubwo birushaho gusenya. Abaturage bakomeza bavuga ko urupfu rwa Jimmy rwabaye isomo rikomeye ryerekana ko ukuri iteka ryose kugera ku ntsinzi. Lieutenant William we kugeza ubu aracafatwa nk'intwari itajya inyuma mu kurengera abaturage be, kandi amagambo ye akomeje guseruka mu mitima ya benshi nk'ikirango cy'ubutwari n'ubupfura. Yewe tuzarwana, ariko ntituzarwana n'abatagira imbunda, aba ari bo bitwa abaturage, ahubwo tuzarwana n'abashaka kuturwanya. Tudatinze rero, ahari ejo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 M23 yahanuye drone ya FARDC mu gace ka Luki hafi ya Rubaya. Ahari ejo rero amakuru yizewe dukesha Minembwe Capital News aravuga ko umutwe wa M23 wongeye guhura mu mirwano ikaze n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu, aho umutwe wa AFC M23 wahanuye drone y'igisirikare cya Kongo mu gace ka Luki hafi y'ahitwa Rubaya muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abatuye hafi ya Rubaya bavuga ko bumvise urusaku rukomeye, bigakekwa ko ari indege yari iri kugaba ibitero yahanuwe. Nibwo nyuma baje kubona ibice by'iyo ndege bimanuka hasi mbere y'uko abarwanyi ba M23 bayitwika. Amakuru rero akavuga ko iyo drone ya FARDC yari mu bikorwa byo kugaba ibitero ku murongo w'urugamba cyangwa se mu birindiro ndetse n'ibice AFC M23 imaze iminsi irwaniramo n'ingabo za leta ya Kinshasa. Iyo drone bivuga ko yari mu bikorwa byo kugaba ibitero, dore ko leta ya Kinshasa yari imaze gusa nkaho ariyo strategy basigaranye gukoresha. Ni mu gihe drone mu minsi ishize yakoreshejwe mu bice bya Warikare hakagwa abasivile benshi. Iyo drone mu bwoko bwa CH4 rero yaguye nyuma y'amasasu menshi yatangiye kumvikana muri ako gace. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe wabo uzakomeza ibikorwa byo kurinda abasivile n'imitungo yabo, bityo ko batazarebera abaturage bakomeza kwicwa n'ibitero bya buri munsi biterwa ahatuwe n'abaturage b'inzirakarengane. Anashinja FARDC gukoresha indege z'intambara mu duce dutuwe n'abaturage b'abasivile. Kanyuka yagize ati tuzakomeza kurengera ubuzima bw'abaturage n'ibyabo. FARDC iri gukoresha indege n'ibikoresho bya gisirikare mu buryo bwibasira abaturage, kandi ibyo ntituzabyihanganira. Iyi si yo nshuro ya mbere M23 ihanura indege z'intambara cyangwa za drone. Mu mpera za 2024 uyu mutwe wari waratangaje ko wahanuye izisaga 9 mu duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri teritwari ya Masisi na Rucuru, ahagiye hagaragara ibitero by'izi drone ubwo FARDC yazikoreshaga, ariko M23 iza gushakisha uburyo bwo kuzihanura ikoresheje ubwirinzi bwabo. Kugeza ubu ntaco ingabo za leta ya RDC ziratangaza kuri ayo makuru y'ihanurwa ry'iyi ndege itagira umupilote. Ni mu gihe ibikorwa byo gufatanya hagati ya FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bikomeje kwiyongera mu rugamba rwo guhangana na AFC M23 mu ntara za Kivu zombi, aho iryo huriro riregwa kugaba ibitero bikomeye bikibasira abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, kuko muri teritwari ya Masisi na Warikare bakoresheje izo ndege. Mwibuke ko nta minsi ishize ubwo leta ya Kinshasa yagabaga ibitero bikaze muri izo teritwari zombi. Abasesenguzi bavuga ko ubwo bufatanye bukomeje kugira ingaruka ku mutekano w'abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru no mu duce twa Kivu y'Amajyepfo, aho hakomeje gutangwa raporo z'ibitero byibasira abaturage b'inzirakarengane.
tubibutse yuko iyi ari Kabara TV 1 kandi cyo tubasaba nuko mwakomeza gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo amakuru y'ubutaha tuzajye dukomeza kuyabagezaho uko bisanzwe. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Nkomezi James.